Distanza ekwivalenti għal iktar minn 4 darbiet it-tul ta' Malta u Għawdex. Dil-nawma Nila Ġus qed jipprova jagħmel l-impossibbli possibbli. Mira li jwaqqaf rekord dinji. Neil telaq mill-bajja tal-Għadira kmien is-Sibt filgħodu, sakemm iltqajna miegħu permezz ta' kru li qed jassistih loġistikament, kien diġà qed jom lejn id-direzzjoni tax-xlokk, fejn imbagħad mistenni jom sa Għawdex u jirritorna lejn Malta. Mhijiex sfida biss nazzjonali li qiegħed jagħmel l-awwem Nila Ġus hija wkoll sfida internazzjonali għaliex ser jipprova jom 160 kilometru hawn kontinwu madwar l-arċipelagu tal-Gżejjer Maltin. Tassistih u tinkoraġġih tula huma mit-tfajla ta' Neil, l-Aravella, li qed takkumpanjah ma' kru speċjalizzat minn fuq dajsa. Qalet tinsab fiduċjuża li Neil ser jikseb suċċess. He told me this morning yeah, he was very ready. He's ready to get this done. He was very sure that this was the weekend. Even though we knew we had a few patches like this windy bit, he felt that it was the right time to go. So he feels very, very ready. So now they give him the countdown for the feed. Il-kap tal-loġistika Gordon Buġeja qal it-tim jistudja bir-reqqa u jantiċipa l-kundizzjonijiet tat-temp f'kull stadju tar-rotta. Għalli ser kun hemm fażijiet miżgħuda sfidi minħabba t-temp minkejja li jinsabu mħejja l-kull eventwalità. Kundizzjoni biex jitniżżel fil-Guinness Book of Records hija wkoll li Neil ma jilbiss il-biss protettiv waqt li jkun qed jum. Neil qed jagħmel just under 3 kilometers an hour. Hija ġo mood tajba ħafna. Jonathan Shaw li huwa wieħed minn tim ta' madwar 25 ruħ li qed jassistu lil Neil għalilu jitħarreġ għal din l-awma anke fix-xhur kisħin tax-xitwa meta hemm ukoll madwar Għawdex. Aspett importanti huwa wkoll it-tħejja psikoloġika. Minn barra l-preparamenti fiżiċi tiegħu, it's all huwa l-mindset mentalment. Inti jista' jidħollok dubji u ġieħ. Minkejja li sa issa ma jafux eżatt jekk kif u meta ser tintemm l-awma. Il-kru qalu li qed jittamaw li Neil ikun kiseb is-suċċess li tant ħolhom u li ħadem għalih.